بله گهدارو بینرین رادوادن گچی راشنگال برنامه سبهای زیدخانه دیروکا ایزیدیا هم بوارانه جه مجاره دیروکا ایزیدیا مهوانه مه کندال شنگالی یک جواک ناسی ایزیدی بله تبخیر هاتی گلک سپاس هکا مهوانه منی خیراندار بی گلک ممنون بله ام ویسبه سر او ایجادین گود ایزیدیا درانین و ام بجین چند چو ایجاده او تشتین گود کشف کرین پیش ایخستین اف چاوا پیش ایخستین و چاواش دست ایزیدیا ها نگردین گلک ممنون تدید برنامه در باس بویم گلک ایجاد جواک ایزی گلک تشتی که ویب خود چه کربون ام سر پیوینو بله گلک اسبارم ما وقت نبو ما نکاری بوم قال بکن این گلک تشتی تریجی هبون تدید فقط تشتی که چارچوبه برنامه ده وقتی برنامه ده ما قال کرن نها تدید کلو پل ام بیجن بیجن غرات مراد نها غرات مراد تشت گلک تشت هنه انسان سر دباره خود که حیاتا انسان از سره گلک تشت مثلا تشتی عمل خون و تشتی عمل خود کن بله تشتی عمل خود کن تشتی عمل خون تدید بس سبب انسان زیاده تر چه یعنی انسان صحتاوی باش بی عمری کی دریج البال بی مجیه کی ساخلم البال بی باشتر بفکری و باشتر خود زیاده که یا نبری مثلا تاریخ انسان هیا تاریخ انسان میلیون سال کلانک و کریه کی بود دی نام مثلا هر روح بری خود چکری کرینا و رافن همش دفررات بجن راف دیجی بجن کری نه اف کری مثلا تدی وقت مالبات انا وقت عائله کینا او عائله دوانجی گلک زیده نابن yani 20 سیهن 40 50 هری زیده میلیون سال مثلا انسان عايشينك مشى جيانا كلان ياف كلان تديت ولات وان تنبو ملكي وان تنبو جي وان تنبو كوچر بون و كوچر بفكره مثلا و كوچر بري تديت في دولة قومي چه ببن چاو مثلا شنغالي زمستاني هاتن شنغالي بهاري چونه مثلا روزانه یعنی چونه روزانه شرفدینه چونه فراشینه چونه بوتانه بفکره مثلا برای حیات انسان اوصابو فقط پشتی بجیبون خوب جی کرن مال مثلا ایجاده که گوند ایجاده کن چه کرنا کپیچه ایجاده که چی کرنا کبرا و معماری ایجاد اغانه همون مثلا yani peşketenin de sebep ku insan begar be sıhhata ke ya baş hebe amel ki direş hebe u xozede beke u naxwaşi zede wan çene naha evji tedit teni qaş kirin bazam niqaşak cuda hel ev peşketina meji u peşketina sanat u teknoloji tişti xwarin u xwakirini baş bu an xarab bu çima bejin jiber tedit mesela نها لیکولی ناتنا کردن بیشتر حتی برای 150 سالی میلیارد و نیو گو انسانیتی نها 8 میلیارد در باز کردی 8 میلیارد و نیو در باز کردن یعنی دنیا تیرا من آکه براستی عدد انسان گلک زیاده بوده و عدد همه تشتی کمت بی یعنی نبات اجدارش حیوان همه تشت کمت بی اما مسئله که جدایه اینها مسئله بشکل خوازایی نمونه امکاره هنگ نمونه بدن یعنی جبو بفهم کردن دست پی که مثلا نه اشتا پرس کن بیشم دست پی که دستار چه بوده ولی آش چه بوده تی جوابت چه بوده شبر دستار از بیشم دستار تشتکی دستار نه اصلا و تشتکی که چه که یعنی راحت چه شکل طبیعی راحت تر چه کرن و دست پی اگه انسان بفکری و بیشتر دستار چما دستار بیار دستار تدی چه کنم یعنی کی راحت تر آش چما چی بوده مثلا ete birama mesela belki şıngali mesela her marke destar gibi habu aşık habu aşık gund hemi bu aş ve tali tadi aşık kahrabe çi bu mecburi aşık çava çi bu aşık bu gayet hatın garandın aşık bu mesela aga gay vijine bana mecbur hene
خورتید و گایا هوانا گراند بانه یعنی که قوت هوانا گراند بانه کاری وانتنی ها بخوارم سر آوی جی گراندن هوا پیش درجی پیش کردن چه بود سر آوی گراندن ها وقتا سر آوی گره و جل برچمیتش لو فراتش سری حتی بنی حتی بسومره هر باجاری آش چند آشید خود چکرن وقتا آش چه بونو بشکل طبیعی مثلا ملتنا همون ایزدی بو گلگ ام بجن عرق جدا جیت ناده هبو belki kogan em bak Sami و Arif nabetkin fakat milletet cuda jî hebûn. Şeklek tabiî mesela bajarekî re tedî bajar çê dibin berî mîladê Sûmera dema Sûmera'da 5000 bajar çê dibin. Ev bajar bi destarekî nikarin debara xwe bikin. Nefsa û tevneke dayîkeke bi tinên mala xwe de çêke ezbuî cilekî çêke ew bajar nikare îdara xwe bike. Edbarno ew bajar herî kem ededê wan pê 6000 derbas kir heta 10000 insan çûye. Çi dikin wê demê de mesela desthilatdariya bajar gelek kesab ve kole dixebitînin. Ve kole dixebitînin hem dikarê tevnê de hem jî dikarê ziraet de çandiniyê de jî. Çandinî jî tedî çandiniya gelek berfiret kir mesela berçemên Dicle û Firatê û di nevek pehletî. Evana mesela nanezikî cinînê dikin. û aş mesela wek me gotî niha mesela tu befikirî bêjî ev aş ji destê êziya hatiye girtin na. Mesela nehatine belkî yani sedî sed nizanim belkî wê demê de hicûmî hinî qabileyên êziya kirin ev cihê nêzîkî çiyê berçema wan û deştê de aşê di wan îcadê di wan heta ew xwe wek kole biribin tiştekî yani her şerro çê bûne tiştek ney tabiî jî ber ihtimalê dosa hene fakat na mesela em nikarin bêjin heme aşê ku diber di wan bajarê Ûr û em bêjin Uruk û Babil û nizanim Erîd û ev çend hemû êziyana jê birine na mesela pêşketin çêkirine pêşxistin çêkirine çawa pêşxistin çêkirine tedît mesela dibe meseleyek dîtir ya dibe dî şirove mesela belkî hosta wek me got belkî însanên me hatibin em êzî girtibin ji çiya ji derdorên çiya ji bi deşta biribin hostayê di wan pê dabin çêkirin û ev jî wek koletê de xebitan dibin yani ew tiştê wisa hene tedî ev seçî mesela dema Daeş de Daeş çi kir gelê wextê êzî girtin gotin hûn ê gora xwe kolin kor kolan û pişta me kuştin û avîtin tê de yani gora komî de tedî mesela berê cana mîtolojî hebûn digotin dinyayê de ji wê zehmetir nê insan destê xwe gora xwe bikole destê wan gora wan pê dakolandin ev mîsalekî sed sala bîst û yekê de hatiye jiyan kirin wî çaxî bifikire ihtimalek mezin ew ihtimal jî heye hewqas pêşketina fikrê însan îro wisa dibe hingî hingê bifikire hingê ihtimal tiştek wisa hebin yani hemû meselên kelûpelê di nav malê ê li xwe kirin û ê pê jiyan kirin û ê xwarin û debarê tiştên dîtir jî mesela yani îcadên dîtirê jî eger tu behsa haşa pêlavê bikî behsa gore bikî gorê tirîsî behsa çi bikî ev wisa pêşket her ku pêşket ji welatek çû welatek dîtirê hê dewlementir bû mesela şaristaniya Misrê tedî li gora şaristaniya Sûmer hinek dî dewlementir e gelek ew hene rasta çolekî ye çolekî wek sehra ye fakat gelek pêşketin di vê meselê de ew kirine ev seçî mesela tiştên dîtir nimûne yani tedî maden keşif kirin jî tiştekî niha belkî min û te re bêle bi zehmetê sed sala bîst û yekê de ne em çima ji ber ne me xwendiye ne teknîka me heye ne ewreyê rêbas me ji bîr kiriye sıfır nihas heger bê bîra te jî tedî sîtûl û beroşî tiştûyê me berê hebûn ser agirwan me pîroz dîtin sıfır niha cara dîtirê jî me maqal kir me got tiştekî êzî pîroz bibêne ne hewce nîqaşê sedî sed îcadê êzidiya ji tebîetê keşif kiriye sıfır jî mesela îcadekî êzidiya ye sıfır mesela çi çê nabin sıfır li gora ne wek cerek ye ne wek kerpîçekê tu biqelînî pê malekê çêkî ne wek axekê tu pê biqelînî ji xwe re firaq û tişta çêkî tiştekî gelekî nû ye sıfır yani şibhê pêş hêsin keşfekî pêş hêsin wek hesine
اف صفر مثلا پشتره دبه تیر دبه کوان و دبه شور و دستلاتداری پی گلک جا فتح دکن داگیر دکن یعنی اصلا دستلاتداری خدمه خود شغلی پشتره گلکی پیش کتنه تیده چیر کن یعنی حتی کشف کرنا احسن و پولا بری میلادی مثلا سال 1500 و وان چاقا دا یعنی کشف کرنا احسن و زیر دادید هنک پشتره چی دبی او سری خو مثلا اوک یعنی چاوک دست لاده نمونه مثلا نامش بیشتر حوالی خالی تو دوید چت کی برای بگی و چه طبیعت داد صفر کشف بگی توش صفر سی تلاقیسی کی از بارد کنش به برنامه زحمت در بشتره نه اكيد فقط به فکر مثلا بریا میلادی 3-4 پیش 1000 سالان اف کشف هات نکرد اي تشتكي وسا او نينا تشتكي وسا طبيعي نينا جارنا مثلا تديت بشكل طبيعي زين خدا نقاشت كن بجن يا عملتك وسا بيشنگ بلا وسا ما بيشنگ تي شهرستاني كير ما شهرستاني پیش خست او قص خدمات شهرستاني ده چه بو ام وقا درگوش تدید بجن یا جو وقت هیلا ام وقت هیلا شهرستانیه و شهرستانی ده آخامه ده هجیا مشیر ده مزن بو و گهای وی حدی فقط مخابن وسط روزا ایرو ده منکارن درزیه کی چیکن درزیه کی سرب خوا درزیه کی سرب خوا اوجی مشکله نه او تشتین کو وقت بجن ایجاد من دست بگم نکارن چیکن البته هم کارن چیکن دادیم تا ورچید کن بلورا چید کنم دستارا چید هم کارن چیکن فقط ما عیشت تنی بوان نابه حکت دولت و دستلات داری اگر دشمنی ده ازدیا و بانا بلکی ازدیا کاری باید خود دبارا خوبه که وانا یعنی احتیاجی وانه با آش و وان شرکت مزنید آر و نظام چه زمان احتیاجی وان زیده وانا نبا لبلا خوشی جیبه نکن و راستی یک جیه عصر گلک عصر گوارینه تنش میلاد دیدم بیشن عصر 21 یعنی بلکی پنجی چرخ پنجی قرن در باز بویش وی تاریخ کن هم قالت کن البته انسان نه انسانی ویدمی انسان خوازه راحت تر جیانا خو ابریبا بابا جبر بی مسئله یعنی تشتین حسان چه دبنم هیچی کارن چه که تدین ها بونا وقت تشتکی کلتوری کدرن موزه خانه فقط مثلا نمونه ام بیشن اگر تکنولوژی ها پیش کردی یعنی بیشن الکتریک کهرب مشکل خلالک دیده چی به بسکنی یعنی او به گمان مثلا بلکی دیسه ازدید ویده پیشنگ فقط مخابنه ازدید ویده مانه ازدی چه مدوی دمانه تدید اب سوسیولوژی جوه که ازدی به جغرافیای آوان و به پیشکتن آوانه شهرستانی و گیری دایه جبر گلک سببش چیا دانه کتن هگه مثلا هنه گلک پیراجن و کالامیری ما شنگالی خواستن هنه بری 75 مثلا جانا من پرسکه کچاد عیشین چیه ده گندید کبند یعنی از کارم بیشتر هرگز نش سدی سد بیشتر سدی نوت عینی وقت نولوتی که جیان کردن. یعنی مدید هنگا یه عامر مازن وساقال دیگرین گفت حتی برهمه کیش در وده ما قبول ندارن افقاد. نه تا. یعنی تنی برهمت معون هر تشتین منطقی بود. راست. یعنی تشتت خوازم بیشتر مثلا اگر یعنی پرست بی اف تا دست پی که گفت مثلا ایجاد ازدیا چاوا پیش کردن چاوش دستیوان هاتن گرتن یعنی وقت مگود دو سبب دبی یعنی بلکی به زوریش مگرت بین یعنی به زوری چاوا نهات بین مثلا آشش رانه کربن نبرن اما هستا گرت بین قبیله گرت بین قلا عشیر بربن و کولا یک اب عادی تریجی نسخ یعنی نسخ کردن مثلا باجاره کی پیش کردید کاره آشکی پیش کردید تر چیکا یعنی کر ازدی چما وسا مثلا ازدی چما وسا بلنگاز بون افجی بپرسی نه چما وسا پیش کرد دنیا ایده اونها تکنیک هاتیا و مستوای حقوق مزن شرکت اگه ولاتی که وقت عراق 40 میلیون یورو کاره آر دابیم بکه فقط ازدی تدید و حال خوی بلنگاز داره تدی اوجد بپرس یعنی
وەکە قەی وانا ظلم و نەحەقی لە ئێزدیا کردە و ئێزدی نەها تشتێکی ئێزدیا نەمایە وسە ینی هەر تشتی ئەم باژین سەر ئالیە سڵتە و دژمن ینی ئەف زێدەتر تەکنەلۆژیە وەختێ پێشکەتی ئەم بێژن ئێزیدی کێمان یعنی شارستانیە دە شارستانی پێشکەت و ئێزدی پاشمان چما پاشمان سەبەبێن وێ هەنە مەسەلە ئێزیدی تمید بوون دو بەشێت چوو دەشتێ بە شارستانیەرە دەبوو یەک شارستانی خۆرد دەکرد حتا مەتمی چیەتمی دژبەرتیا واناتی کرد تشتێکی پڕ باڵکێش مەسەلەش بۆ تشتێن نمونە ji بۆم دەستارێکی بە پارێزن مە چەند جارە ئاشش دەستدانە تەفیم کرد مەسەلەش بۆ مەسەلەم داسکیکێ بە پارێزن مە ترپان ئەو داسێت مەزن مەگوتیا و نەدمەهم منە داسکا منم مهمە چ من داسک چێکیە ئەو دیتر دەڕاست و تشت نەدمەهم من ئەس داسکا مهم نها يعني از بحث ايمي اي تشيتكم كوك ايمي انها ماي يعني وقت جوهر انها سبب مثلا يعني اگه يزدي ام بيجن دشتي ده ابو بانا ونح كي چوبا دشتي نحل يابان ابو بانا عرب نبونا ترك نبونا فارس نبونا روم نبونا مصري نبونا نظام چه هكا كاري بانا شارستاني پیش بيخن او بكم محقق بكين ها پیشنگ شارستاني پیشنگ تکنولوژی نه انگلیس نه امریکایی جی اسرائیل بلکه ازدی بانه فقط ازدی مثلا وقت مشترک بود یعنی تمی دشت و شهرستانیش خورا وقت جناور دیتنه کی چوه دشتی چقدر پیش کتبه جی الباوانا خراب بود و محاربه بکره و حقیقتا که وساج هیا گلگ ازدی چونه دشتی البن نام شهرستانی ده یا شهرستانی را یاش دولت و دست لاداری را تمی ادنا محاربه ازدی اجی کنه هجومی سر ازدیا کرنا ازدی قتل کرنا او حقیقت جی هیا یعنی همه مثلا اوی یعنی سبب همه بابجن سر اوید چیه دا مانا و بیجن ولا زیادت هشک بونو ام بیجن عنصری بونو زیادت متخلف بونو تشتی خواهی کبن و گریدای بونو ندخواست چی داشته بلکه همه نه اوی فقط اف دیالکتیکا ازدیا و سا دوالیه یعنی یه چونه داشته ازدیا وان نمایه ازدادی وان نمایه چون بیرو باوری خانه کی گوهرتنه پیش کته بنجی خدمت نش ازدادی را جهنه کین دی را کرنه یعنی جو شهرستانی را کرنه فقط خدمت ازدی نکرنه نتیجه ده ازدی نه و ازدی مانه هر تشتی محروم مانه هر تشتی محروم مانه هم شهرستانی تمیل دجوان بویا هم او جبوب شهرستانی را نبن یکو ناو ده نحلن خو پاراستنه خو کشاندنه و بیجن دلیجیه خو کشاندنه قالکی خو وبشكل طبيعي تمي دجبرتيا نظامي كرنا مثلا تشتكي في بالكش انها تشان دنيا منك على ازديان لغورا دولتي بنظام بك تجاري حتى رجائيرو حتى افان دقيقه نازل بيفن ازدي بنظام را نبونيك يعني نظام الدوله تسلا داريرا و فقط ابنها انا كنينيش يعني ازدي قالك بلا ولاد ببرنامج بنظام براستي رجائي وحال حاضر لكن تاريخ ده نوصل حال حاضر ازدي قالك ببرنامج بنظام يعني ازدي مثلا بيجي ادي مثلا چاو بيجم يعني ادي وقت گوهريه ازدي کارن ها نو تدي پشت کبن چون اروپا چون جند در دولت عرب يعني دوید گور سردمی خواه بگوهرین گور سردمی دوید همو پیش کتنین شهرستانیه ده بشک بن و ناو ده جی بگرن و يعني راستي جي مجال ازدياد في مسألة ده جالكي أوا يعني شغله ازدي كارن وجاردي خصمتك مزنش بروفاهية ربكن وبمن بشكي مزنش شهرستاني وقتان بيجن بيكو بحلن بيكو ببنا قابطاليست بيكو ببنا سرمایه دار و بيكو ببنا پارچه کی جوه سیستمی کارن لکیلا کاوی کدکی مزن بدن و دژبرتیا خواهی کم نکن یعنی دژبر کنگی تو نل دژبر بی تو پیرد بی یک اگر تو پیرد بو یک چند بیرو باوری ناسنامه تا حل نامینه بله یعنی بلکه اگر ازدیا اف پیش کردن چه گربانه اف دزهلاداری و ظلم و پیش نکرد با بگومان برشکه مهمه یعنی ازدیش بو مروفاتی رسکار بکن افتشت پیش خستنه بلکه دولت و دزهلاداری شهرستانی مرکزی حتی امپراتوریا همه مصلحه خو قسمه کی ده شغل آندن
و تو مثلا تاریخ ازدیا بنی ریا ازدیا کنگی انسان وقت عبدش خورش خلاندیه ازدی نبونه عبده یکی نه یکیش خورا عبد وقت عبد شغلاندنه بالعكس هكا بزوري ازدي بربن كربن عاد ازدي هبقي دي وقا ازدي نحسب عندنا وقا ازديك تشوبه وقا مثلا انكيدو يا يكي دي تري تشوبه تسليم شهرستانية بوبا وعبدتي جرا كربا كولاتي جرا كربا ازدي هبقي دي تري وقا ازدي قبول نكرنا نحسب عندنا جبر مثلا بيرو باوري تشاند وكلتور واخلاق ازدياده حتى فلسفه ودين ازدياده عبودينينا تشتكي بنابي كولا وكولا دارينينا هلبته هکه ازدیا بکاریا تکنیک دست خدا بگیره و جا اوجی مسئله یعنی اوجی بس شبه مرکزی و دیکتاتوریت یعنی تو ایجاد اگه مروواتی را چیدی که تو بجی نبلا دستی مده بتکل یعنی تمی از برای ببم جبوس تو بشكل طبيعي يعني نممكنه تشتك نممكنه تو بيجي ولا بلا حتى فقط وقت پیشنگ ازدی بانا وقت پیشنگ ازدی بانا بلکه بویر نهال دنیای قومن راسمالیت نها پیش کتی شرکت نها این مزنین پیش کتی و کتینه دستت هنکا بلکه انسانیتی راحت بانا شغلاندن حوقا شر و پفچون و کشتن و برچیبون بلکه دنیای نباید yani muhakkak çünkü felsefe izdiya ve kabul nak. Böyle çima izdiya yani yeki çuva kabul nakir. Dise vegerini. Rasti ev perseke carna çava bejim carna bes sebebi yani tohusa mesela rast be fikri beji çima yani ki izdi şu em bejin kedeşti şu yani izdiya çi kabul nakir. بشكل طبيعي انسان را وید فکر بجه ابویا سببات تنگونه ازدیا و جاری نزانم یعنی دست بکا تاریخی ده محقق نوها اما نها وهایا نها وقت طریقته کی ازدی وقت طریقته کی نه کتن هیا نه درکتن هیا کتن و درکتن نه مثلا يعني دين وسات شكريا كتنو دركتنينا بشكل طبيعي ايه هي يعني تقاري بيجي ولا تنایی نه که طریقه دام تنابی ازدی ليش ايه چهره تنگاری پیشیه بگیری نه شکل طبیعی وساد نه مثلا هزار ازدی اگر چنش ازاتی در که اونچه سر دینک جدا بدین ببین کس کاره پیشیه گیری کس کاره پیشیه گیری اما اگر هزار بخواست ببره به ازدی هم کارن قبول نکنه هم کارن قبول نکنه وجب شکل طبیعی يعني اف فكر اف عقليات براستی ازدیان تنگد که سبب دوی چنه يعني البته موجود مثلا يعني ديروكي هاتيه اكيد دياردك ديروكيه و ايجابيات دوي هنا سلبيات دوي هنا ازديد في باخو بقيمين مثلا يعني باشو خرابيه في باخو بقيمين فقط مثلا شو بيجن يعني اكيد وقت جرا ديتري ددي ما اني زمان دسبيكا تاريخ ده ازدي ندو صابون نمونه چاندو بيرو باوريا ازدي اش هندستاني حتى نگي يوناني حتى مصري چاو بلابو اميد رئيس بي فلسفه اشراقيه ده فلسفه روناهيه فلسفه روجي چاو حتى امريكا لاتين شويه demek ki mesela beri ازديا نگوت یا نه ولا ازدادي بلاف نبي ولا فكرو بيرو باوري و عرفو عادات ازديا بلاش در ازديا كسبك نين فقط مثلا به دمیر تنگ بویا هاتیه روژا ایرو سببك امکارم بجن اون گلک سببی دیجی دبه هبن سببك امکارم بجن اون فقط سببی از يعني دیسه جی بلکی نه به برنامه تا وقت ترینه که مرو بجی ازدید وین لیکولین بگن مثلا سببك اساسی بلکی علاقه مثلا خوینینه يعني مثلا خوینه نمونه یک چویه ولا باجاره کی لوی دریم مزن بویا ام بیجن به ملتک جدا را زواج کریه باجاره ده جیان کریه جیان باجارش خوب جیانه چیه تدی گلکی دوریه که فرقاوی حتی الروح و شغل و عرف و عادت و زمان و چند بیر باوری گلک تشتیوی تیگو هرتن بهکیش بروی به مسئله زمان و چند بیر باوری خوین و حاصل افتشتن بینه گوهرتن شکل طبیعی و اگر نشمایتی حاصل يعني نهاجي تشتن وصام بيجن نغي زيادة جي بيجنافش فلان عشيرية يعني هناك تاب حيوان جداية أكيد هر عشيرة خصوصيات وتابعت خوي جدا هنا وجاش بروي تديد حشير جي مسألة خوينينا مع البعض عشير
و حتی ازداتی سری بیشتر جگر سر هفت بابتی ازدی بیه که سر هفت باوا سر هفت داغا که تنهایی ازدی بیت ازدی نه حسباندن یعنی رجع ایرف مثلا قانونه که وصاحه مسألة يعني ازدي شد بجن جوهر يعني ازداتي جوهر ده او جوهر ده انسان ازدي ده هذا خويناوي نه جوهرته يعني خويناوي هستيت وي بجن شخصيتاوي نه شخصيتك جدابه هنا كي بوي مثلا كريدانا يعني ما ابسط شيء مثلا سردشتي نه مثلا یکی شويه چولا عربه بينه سردشتي بيگو درا نبنيك نه شكل وشمال وعرف وعادات قالك تشتري مختلفة نفسها قبول كرنا يكي شوان مثلا بزحمته يكي تشوبه وجار دي قبول كرناوي يعني ازدي قبول نكرنا يعني قلت لنا تمني تبيت البرد تبيت البامب يعني ناتي جاك جدا بلكي بجن نوبري وسط طبيعي هاگه مثلا چه ندبو بگرد نکارین جیان بکن اما تالی رجی وسا وک بوبه بریار پیش کتی به تایبه دم بیشن پشتی هک دین هاتی دین پیش کتی نو هوا بوین ازدیج بری وک بهواریه کی بون یعنی دین جلی زیده بو يعني أكيد الدرس بيجا ديرو كده تشتاق وصانينا مثلا كلان جي حتى عشير جي شخص كيوي حتى سوجا كي مازن نكربان نقوطان بانا اگر چوبایا سیده که شوانتیه که شره که 5 ساله جمعه وگر یا بایا قبولت کرد يعني ابتديت ايما تجارتي بيتا شروبه نم معلوماتك كي سادت بشروبه لي بشترى اكيد مساله بينن مساله يك شيء مختلفه وقت مشترك وباقي قالك كاسشون وهاتن بشر هاتن سروان تيتن يعني بنا جناور بنا دشمني قومي خو بنا وككو مثلا وقت فلسفه كو يعني شو دشمني قومي خو ابوي شكلي مثلا ديتنا روشك وصاها وقتي قلتنا يا هاري باش شو ام جاردي قبول نكن اكيد قالك سبب هننا وقالك سال در باز بونه وقالك سر فكرينا وطانا كي كرنا مبدا حتى كرنا قرار كرنا مبدا بيجب راستي مسألة يعني ابج مجالكي نقاش شروعيه بله بلیم گهشتن داویا برنامه هری تاریجی پی وقت هاوی نعم تشتاق نابجن تاليه ده يعني ام بجن مثلا همه ازدي جبو وجود خاناس کند و دیروکا خوا باش لیکولین بکن جارنا ازدی بجن بلگید نویسکی و تشتو اوش مرا اونینن نت مهمن انسان مثلا يعني هري بسيط شو بلجين نفسكي هباش بابل سومرا حتى عثماني حتى إسلامي هم شارستاني ودسلات داري هاتنا بيش كاتنا بلكي باش السرمانة بيبين خراب جي سرما بيبين دبي مرو بچا جوي خرابيه وان تاريخ وان بخونده جوان وين نظريا وانا سرما جوي وين نيرنا وانا سرما انجام کی دريخه ومروف كاري همه تشتي خراب ونينيل سرما قوتي و گوهرينه اريني جي فيلم بكا ويدا چه هاتيه مثلا بناوي كافر وبناوي جدا وباربار وهو وامنظام قومي تشيه ولا حاصل وحشة تشيه قالك نافل ماكنا التاريخي ده انسان قاره فيلم بكا چه شر چه بونه چه هجوم چه بونه ازدياد چال بر خدا يعني تاريخات دجبرجي دجمناجي انسان قاره قالك فيدي بكري بله گلک سپاس هک مهبانی ما بوی ج مجاری دیروکای ازدیا گلک سپاس جبر نرخاندنی تا براستی جیک مجاری کی مهمه هکم بجن تایبد لسر دیروک تاریخای ازدیا ام بپیون جبر تجی قال کره هک يعني بقالك شغله ازدی تین شروع وکرین ایرو ساعت خوش گلک سپاس بله گهدارو بینری حجاب به ویاویم گهشتن داویا برنامه سباه زید خانی جه مجارین جدا مباربون ویا روزگاه خوش ورد خواست